ovo ljudi, ovo snima ovo na lijepe rađe. Idemo na jedno, samo da mi se učita. Molim. A čekaj. Dobro. Da li igrači? Da ideš u provod sa društvom, ideš u provod sa... Zašto ne znam? Sljedeće. Čaj. Super. Dobro je da dobiš sve pred sobom plus. Pa. Super. Ali je da se pomiriš sa neprijateljem i da se ne pomiriš. Analiza. Da poljubiš se. Daleko će. Imaš, kako bi reći da imaš lava sa kućnog ili zašto? Antika. Dobre. Okej. Sad saznaš ko će ti vidjeti. No sve što je. Živi da lijepi rođevi cijelo dan da pevaš od sve. Kako? Pa izgubit ćete za cijel dan toliko da glas. Da li bi rađe da budeš prvak u tenisu? Budeš prvak u tenisu. U tenisu, brate. Pa si kak si pa. Da li rađe budeš Koliko je lijepo mjesto na život, možeš mohati i sve mjesto. Ne razumijem. Što? Dobro, Coca-Cola. To je braće da bio. Pa dobro. Da li braće da gledam na zini samo zid. A dobro, te bolje. Baš 100.000 evra. Pa zašto? Pa. Da li bi rađe da ti neko da 10.000 evra i da se prosto može tražiti? Pa naravno da 500. Da bi rađe da osisivaš, penašaš. Pa osisivaš. Da ima sna. Dobro je da ne možeš da se pomiriš i da smiruje samo da možda. Možda se ne. Matematika. Manje volim matematiku. Ali rađe da imaš svoju punu knjiga i ništa ne znaš. Imaš samo jednu knjigu i sve znaš. Pa, brate. Svi učite. Da završi mene ljudi.
Baš pod morem ceo živ. Kopno. Spašeš, šta nije rekao? Ljudi first. Budeš najbolji čovjek na svijetu, najbolji čovjek. Što ćeš cijeli život? Ne, nisu. Što nije? Pa bravo. Ne. Samo je... Još se što? Kačke, brate. Ne, se važno. Miloše, ajde da piši ovo. Ima se ljudi. Ajde pa trebaš da ležiš.